Croeso I Cyngerdd Gŵyl Dewi, John's Boys. Hello and welcome to John's Boys' St David's Day concert. Mae'r cyngerdd yn wahanol iawn eleni. Dyn ni'n mynd I ryddhau nifer o gyngherddau rhithiol yn ystod y misoedd nesaf ar ddiwedd pob mis a pob un efo thema gwahanol. This is the first in a series of virtual concerts which we'll be releasing at the end of each month, each with a different theme. Aled Roberts dwi, a dwi wedi bod yn falch I fod yn aelod o'r côr ers iddo gael ei ffurfio. Mae'n cyngerdd ni heddiw yn gyfuniad o hen recordiadau a'r rhai mwyaf diweddar gan nifer o ninawdwyr. Mae'r darn cyntaf yn rhan o'r gyfres Gwyn Cwrw Caws, oedd yn rhan o'n rhaglen ni wrth I ni fod yn fuddigol yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn Llanrwst yn 2019. Bywyd y bugel a gwyn apnydd. I've been very fortunate to be a member of the choir since its formation. Our concert today is made up of old recordings and more recent recordings by a number of our soloists. The first pieces are from Gwyn Cwrw Caws, a collection by Brian Hughes, a composer from Rhos, and that's the theme of today's concert, local connections. This formed part of our programme when we won at the National Eisteddfod in Llanrwst in 2019.
Hello, my name is Victoria Hardy and I'm the Marie Curie Community Fundraiser for North Wales. Thank you so much for being here today on what is the first of 5 charity performances by John's Boys Choir and their soloists. Today's St David's event is being performed to mark our annual Great Daffodil Appeal, which for the first time in 35 years has been cancelled because of COVID-19. Marie Curie nurses have been working on the front line throughout the pandemic, providing care and support to people living with terminal illness. As you would expect, the demand for our service has increased during this difficult period, and this at a time when we as a charity are experiencing a devastating loss of fundraising income. We are so very grateful to John's Boys Choir, their sponsors, and to you at home for being here today to support the work of Marie Curie across Wales. Thank you, and I hope you enjoy this very special performance. We'll now turn to our first soloist, Sam Snowden, who will sing Gwynfyd by Marion Williams. Sam is a student in the 4th year of studies at the Royal Northern College of Music in Manchester, where he studies under Quentin Hayes, and he's also a member of Project 6. Dyn ni rwan yn mynd I droi at yn unawdydd cyntaf. Mae Sam Snowden yn mynd I ganu Gwynfyd gan Marion Williams. Mae Sam ar hyn o bryd yn fyfyriwr yn ei bedwerydd flwyddyn yn Coleg Cerdd Manceinion, lle mae'n astudio dan Quentin Hayes. Mae o hefyd yn aelod o chwechawd Project 6.
turn now to two songs made famous by Ryan Davies, Tudalen and Pan Fyddwn Nos yn Hir. This recording was the choir's first concert on Nos yn Lawyn held at the Stewt in Rhos, in memory of John Tudor Davies and John Glyn Williams, John's boys. And we'll sing the second song, Pan Fyddwn Nos yn Hir, as a tribute to the work of the cancer charity Marie Curie. Dyn ni'n troi rwan at ddwy gan enwog Ryan Davies, Tudalen a Pan Fyddwn Nos yn Hir. Mae'r recordiad allan o gyngherdd neu Nos yn Lawyn, sef cyngherdd cyntaf John's Boys, cynhaliwyd yn y Stewt yn Rhos, i gofio am John Tudor Davies a John Glyn Williams, sef John's Boys. A dyn ni'n mynd i ganu'r ail gan Pan Fyddwn Nos yn Hir, fel teyrnged i elusen Marie Curie. Oh,
Mae yna gyfle rwan i ni rando ar ein hynawdydd nesaf, Rhys Archer, sydd yn fyfyriwr yn ei drydydd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Rhys am ganu yr hen gerddor gan D. Pugh Evans. Kai will sing Brian Hughes' arrangement of the popular Welsh folk song Eich. Mae Kai am ganu trefniant Brian Hughes o'r gan werin boblogaidd Eich. Dwedwch fawrion o wybodaeth o ba beth y gwnaethpwyd hiras
Hiraeth mawr a hiraeth creulon, hiraeth sydd yn torri'n halon. Pan fwy drym ar nos yn cysgu, meddwl hiraeth ac am deffru. Derfydd air a derfydd arian, derfydd melfed, derfydd sidan, derfydd pob dillledyn helaeth, eto ni dderfydd hiraeth. Hiraeth mawr. The next song also comes from the performance on Noson Lawin recently, and is a version by Cyngerdd Roberts, a famous musician from Croeso, of the classic Oes Gyfres, a song talking about recognising goats through their colours, and perhaps reminding us also of the story in Llandudno this year, when the mountain goats ran wild through the streets. So, to remind us of that occasion, but more importantly perhaps as well, to raise funds for St David's Hospice located in the town. Mae'r gan nesaf hefyd yn rhan o'r rhaglen berfformiwyd ddiweddar a'r rhaglen Noson Lawin. Trefniant arbennig gan Cyngerdd Roberts, cerddor o'r holl Llanelchigog o'r clasur Oes Gyfres. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn cofio'r stori am y gefn a'n rhedeg yn wyllt ar strydoedd Llandudno ddiweddar. Felly, y gan yma yn cofio'r achlysur, ond hefyd yn deyrnged ac yn gais i godi arian i Hospice Dewi Sant yn y dre.
gyfangwch, ystlys goch ach yn ffon. Goch, 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 gar goch, 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 ie fingoch, 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 boel gyfangwch, ystlys goch ach yn ffon. Goch, goch, goch. Boel gefon, las, ystlys las ach yn ffon. Las, 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 gar las, ie fin las, boel gefon, las, ystlys las ach yn ffon. Las, las, las. Our next soloist is Steffan Prys, who won the David Ellis Memorial Prize at the Ynys Môn National Eisteddfod in Bodeden in 2017. Steffan's going to sing Paradwys y Bardd with the words by Eifion Wyn. Mae Steffan Prys yn wyneb cyfarwydd i ni gyd, ac enillodd Steffan wobr goffa David Ellis yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modeden yn 2017. Mae o hefyd yn drefnydd cynorthwyol i'r urdd. Mae Steffan am ganu Paradwys y Bardd.
Our next piece was recorded by a group of the choir for a special recording of Noson Lawin on S4C about a fortnight ago. So here's Dros Gymru'n Gwlad with a soloist Angharad Lydon. Perfformiad y gân nesa gan griw o'r fechgyn y côr mewn rhifyn arbennig o Noson Lawin rhyw bythefnos yn ôl. Felly, dyma Dros Gymru'n Gwlad gyda'r unawdydd Angharad Lydon. Gymru'n Gwlad
choir is going to close the concert by singing Gwahoddiad, arrangement by John Tudor Davis of the famous hymn tune. This was recorded at our last concert before lockdown in the Stewt in Rhos in 2019. Thanks for joining us, and I hope to see you again next month. Mae'r côr am gloi'r Cyngerdd drwy ganu Gwahoddiad, trefniant arbennig John Tudor Davis o'r Rhos. Cafodd ei recordio yng nghyngherddol y côr cyn y clo yn y Stewt yn Rhos yn 2019. Diolch i chi am ymuno efo ni, a gobeithio'n cael eich gweld chi mis nesaf.